IDSP conference hall along each at Miris Aputhak Krungsai Kibi. Kari ke dingpen diri ramlela moidan along hemprek ke hangdam armu puthot theri ni phai thongkep arni kari ke dingpen hemlong tu kecewang. Haragat constituency angkang Karbi Anglong Autonomous Council CM Ari dengpen long ikesom lapen kiking kerang tang adiman kang pupon asa. Kardom News Time long penili berta thanbang thare harmony be non bertang tonpan arjikta. Difu Joint Director of Health Service asa Hemadu IDSP conference hall along theri ni phai thongkep arni chorkiri arta mate each at Miris Aputhak Sikrungsai angwe padopon. District Health Society pen kibi la so Krungsai amailong Karbi Anglong National Health Mission atum cherap chetodun Krungsai amailong pinsu so make and arta ko ansi donang ji lapen donang ne Aputhak chethan chimu lapen chorka chiri nangji arta lapen hem kaboche ke pangjang nangji alam ok pran sai phwa tumsi kachetong ara phan than pachini Karbi Anglong lapen dim hauso suri rat theri ni phaing kora sirkep arni detpi rong supi New Delhi ramlila maidan along hemprek mate autonomous state apartment kachesong dam sining longle padingdang lang api theri ni phai thongkep arni kedam hut keron akari kiding puthot hemlong thu nangaching pangnu thu rentilo non apong kachesong dam ahut article 244 ateng Karbi Anglong lapen dim hauso aphan hemprek mate autonomous state nang pinangpu laso akemang pachunji aphan hemret kelang minister sarpo aphan pinpur alo prajir tekang Kachesong along National Federation for New State akon chun bang pen chenglok pen an kachesong apin po tum chetong dun puta kat news along Brita nangle अपने जमीन प्रोटेक्शन होगा अपने राइट प्रोटेक्शन मिलेगा अपने डेवलपमेंट होगा कार्बी आंगलोंग अपने डेवलपमेंट होने से आसाम में डेवलपमेंट होगा आसाम डेवलपमेंट होने से इंडिया डेवलपमेंट होगा क्योंकि कार्बी आंगलोंग एनसीएल में आसाम के अंदर ही है और आसाम में भी इंडिया का अंदर भारत का अंदर है और वो जो हमारा मांग है ये संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पहले की तरह हम लोग आज मांग रहे हैं आर्टिकल 244A संविधान में जो लिखा हुआ है अभी तक सरकार ने हम लोगों का बात सुना ही नहीं अभी तक इनिशिएटिव भी नहीं लिया लेकिन हम लोग लड़ते रहे मरते दम तक लड़ते रहेंगे हम लोग जो ये आज यहाँ धरना पे हम लोग बैठे हैं ये लगभग 30 साल पहले से शुरू हो चुका है ये आंदोलन और ये आंदोलन भारत की संविधान में जो 244A आर्टिकल है उसको लेके ये डिमांड हुआ था और आज तक हम लोग का डिमांड एक सपना ही रह गया है आज तक ये जो हम लोग का मांग है ये फुलफिल नहीं हुआ है इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे हम लोग जो मांग है ये जल्द से जल्द फुलफिल करें इम्प्लीमेंट करें 244A के और असम के अंदर जो हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट बन सकता है जो धारा भारत की संविधान में उसको लेके हम लोग को जल्द से जल्द ऑटोनोमस स्टेट चाहिए Number 10 Haragat constituency angkang theri ni pha ingkora sirkep arni ada porpai sirkep aporpen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rohang lapen Karbi Anglong Autonomous Council abitung tumpen pen kaching thur amuke dengji aphan kahumri dam berta card news along berta nangle Haragat constituency angkang along ongdung kaching thur amuk kedengji aphan long ekesom asai kedeng angparta kikim ke rang pontang adiman kang pupon asai kedeng pon padu labang so asai along Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rohang pen anparta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM atum Khon Singh Rongpi Amar Singh Tiso Jagat Singh Ti MAC atum Dar Singh Ronghang Pavitra Rongpi Lun Singh Teron Ram Singh Timung Longkin Timung Penchenglok Ketheke Ding atum Chetong Dun Non malong sopor pandina praman birtamu iton poniksina Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. और अभी एक और भूकंप
7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran ke dam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathathe. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hemgi kim alonge Tata Tiscon SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD extra safe bar lage texture a technical atung pensi mesena factory along selam ponlo. Lasi Tata Tiscon SD bar ke kaita extra safe lo. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamopi putat bertalok bangtulo dipurong supia talong matipum ronggang thira tawar along putat politin ajarong along osokong er kititang arpum kelong osokong er kititang arpum kelong pen dipurong supi asot herini phai thongkep arni amhang chelang throng lilo api apo patiniu ne ausokong er aphan difu civil hospital along ponsi postmortem aphan sikdang pon lupusi bertalong tu Sarkar pen thengpia dolong alar RCC dolong kelar je aphan penana ningkan pen kengkam chijordum lo bonta harogat subdivision alo korkanthi alangro athak kedona dolong piniarni anta kachelar mate paribarton dundesi ephonga dolong ateng dowera sonsi theklong Langhin MSC constituency arlo kedo laso dolong thengpi kheno thektik ajok denda khat lapen langhin kachelat arat jesemet pen lokacharli asomar kachelat phirimi melo non parla wangcheng apor laso adolong aphan langkethe ponpin punute ronga sorkachik sak the uji puta ronga sor ningri renti lasi korkanthi thengpia dolong pen RCC dolong kadlarji aphan Karbianglo Autonomous Council kachari kethege dingatum aphan rongarat towar cholang renti News time angala pansi kangton poniglo langi bom thakat news channel dumi thangme kurban thu